haracyari iki? Ibyizigiro. Iyo umuntu arembye cyane, mbega dufata intahe ya wa muntu yari amaze imyaka 13, bambi imyaka 13, Imana yaje mu ntango cyangwa yaje mu nyuma, abaganga bananiwe. Abaganga bagize nke bananiwe, ibitaro byose yabizungurutse ko, ajya no kurikira, ahasiga miliyoni 7, ajya ahandi ahasiga miliyoni, amatongo aragurisha, ibintu byose birahera, semuseka, ibitaro byose hamwe byananiwe. Abaganga bavuga ngo simbona icyo gukora, Imana ikaciziza kuvuguruza ubuhinga, ibikomeye, ibihambaye. Iri jambo dufise uyu munsi rije kuvuguruza ibyahagaze hejuru y'ubuzima bwawe. Nari mvuze ngo iri jambo